السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخندق салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. ҷанги Хандақ як гардиши сарнавиштсоз дар таърихи мусалмонони он замон гардид. дар сирати паёнбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам як қатор лаҳзаҳои сарнавиштсоз буданд, ки онҳоро низ метавон нуқтаҳои гардиш номид. яке аз онҳо бешак ҷанги Бадр буд, ки онро рӯзи ҷудокунӣ номиданд. он рӯз имон ва куфр рӯбарӯ шуданд. як гурӯҳи муъминон муқобили як гурӯҳи кофирон қарор гирифтанд. он рӯз бисёр муҳим буд ва масъалаҳои зиёдеро ҳал кард. пас аз он ҷанги Уҳуд воқеъ гардид, ки барои саҳобаҳо дарси бисёр сахт ва вазнин шуд. онҳо дарк карданд, ки суннати Аллоҳ, яъне қонунияте, ки бо он Аллоҳ ин оламро офаридааст, тамоми мардумро фаро мегирад ва истисно надорад. агар пирӯзӣ бихоҳӣ, пас бояд ҳамаи сабабҳои онро ба ҷо овард. бояд артиши қавӣ ва тавоно дошта бошӣ, фармонҳоро иҷро намоӣ, дар ҷанг сабр ва пойдорӣ нишон диҳӣ. ҷанги Уҳуд таҷрибаи бениҳоят сахт буд ва мусалмонон аз он дарси хуб гирифтанд. ба ҷои ноумед шудан, онҳо аз он мусибат тамоми фоидаеро, ки эҳтимол дошт, гирифтанд. дарсе, ки пас аз он дигар хатои қаблиро такрор накарданд ва ин чизро мо баъдан мушоҳида хоҳем кард. аммо имрӯз ҷанги Хандақ ба поён расид. як гардиши нав, ки шикасти пурраи душманони исломро нишон дод. кӯшиши бузурги онҳо барои аз байн бурдани давлати исломӣ ва худи мусалмонон бо нокомӣ анҷом ёфт. дар хусуси ин Аллоҳи таоло дар Қуръон чунин фармудааст: чун бар шумо аз ҷониби болои шумо ва аз ҷониби поёни шумо омаданд ва чун дидаҳо хира шуданд ва дилҳо ба гулӯ расиданд ва нисбати ваъдаи Худо гумонҳои гуногун мекардед, он ҷо мусалмонон имтиҳон карда шуданд ва сахт ҷунбонида шуданд ва сахт такон хӯрданд. ларза ва тарсе, ки он рӯз домангири мардум гардид, воқеан сахт буд. зеро агар мусалмонон дар ин рӯбарӯ шикаст мехӯрданд, натиҷааш ба маротиб бадтар аз шикасти Уҳуд мешуд. шикаст дар ҷанги Хандақ маънои аз байн рафтани ҳама чизеро дошт, ки мусалмонон дар Мадина бунёд карда буданд. яке аз унсурҳои муҳими ин ларза, ки Парвардигор дар Қуръон ба он ишора мекунад, хиёнати қабилаи Бани Қурайза буд, ки онҳо омода буданд аз ақиб ба мусалмонон зарба зананд ва қатли оми бузургиро дар Мадина оғоз кунанд. онҳо нияти нобуд кардани мусалмононро доштанд ва маҳз ба ҳамин хотир чунин хиёнати разилонаро раво диданд. ҷанги Хандақ ба муҳосираи тӯлонӣ табдил ёфт. қабилаҳои иттифоқчии Қурайш ва Ғатафон 3 ҳафта дар назди Мадина хайма зада буданд, аммо дарк карданд, ки савораҳояшон ва пиёдаҳояшон қодир нестанд, ки Хандақро убур кунанд ва вориди шаҳр шаванд. аз ин рӯ тасмим гирифтанд, ки ба Бани Қурайза фишор оранд, то онҳо дарҳои қалъаҳои худро барои онҳо боз кунанд. дар ҳамин вақт расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам тавонистанд дар миёни Бани Қурайза шубҳа ва беэътимодӣ эҷод кунанд, ҳам нисбат ба худ ва ҳам нисбат ба муносибаташон бо арабҳо. Бани Қурайза ба андеша афтоданд: агар Ғатафон ва Қурайш муҳосираро тарк карда бираванд, мо танҳо бо мусалмонон рӯбарӯ хоҳем шуд. мо бояд кафолате аз ҷониби Қурайш ва Ғатафон дошта бошем, ки онҳо ба муҳосира идома медиҳанд ва моро танҳо намегузоранд. дар акси ҳол мо дар танҳоӣ бо мусалмонон хоҳем монд. ин андеша натиҷаи шубҳаҳо ва ихтилофҳое буд, ки мусалмонон миёни онҳо паҳн карда тавонистанд, махсусан бо кӯмаки Нуайм ибни Масъуд аз қабилаи Ғатафон, ки дар замони муҳосира исломро қабул кард ва ба тарафи паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гузашт. Бани Қурайза, ки тамоман аз эътимод ва оромиш маҳрум шуданд, ба талаб кардани кафолатҳои қатъӣ аз Қурайш шурӯъ карданд. Қурайш чунин муносибати онҳоро дида ба онҳо шубҳа карда гуфтанд: дарҳоро ба рӯи мо боз кунед, то дохил шавем. вале Бани Қурайза рад карданд ва гуфтанд, ки дарҳоро танҳо пас аз гирифтани гаравгонҳо аз ҷониби Қурайш ҳамчун кафолат мекушоянд. инҷо Абу Суфиён гумон бурд, ки Бани Қурайза ҳила мекунад, шояд дурӯғ мегӯяд ё мехоҳад онҳоро фиреб диҳад ва тасмим гирифт муҳосираро қатъ кунад. баъд аз ӯ Ғатафон низ ҳамин тасмимро гирифтанд. иттиҳоди сеҷониба пурра фурӯ рафт ва Бани Қурайза танҳо бо мусалмонон монданд, айнан он вазъияте, ки худ аз он метарсиданд. ҷамъоварии як лашкари 10,000 нафара муҳосира кардани Мадинаро барои муддати тӯлонӣ ва дар ниҳоят ақибнишинӣ бидуни натиҷа, ин буд тавоноии тамоми қувваҳои мушрикини нимҷазираи араб, ки зидди ислом ва мусалмонон ҷанг мекарданд. иттиҳоди сеҷониба иборат буд аз 3 ҷониб. ҷониби якум Қурайш ва тарафдоронашон аз қабилаи Бани Сулайм ва дигарон. ҷониби дуюм қабилаи Ғатафон бо ҳамаи шохаҳои он.
جانب سیوم یهودیان خیبر از قبیله های بنی نظیر و بنی قریظه. این اتحاد به اندازه بزرگ بود که تمام دشمنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را در بر می‌گرفت و کسی در کنار نمانده بود. اما حتی چنین اتحاد با تمام تواناییش نتوانید چیز به دست آورد و در نهایت فرو رفت. این معنا داشت که همه تلاش ها برای مغلوب کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم طریق جنگ حتی تلاشی به این اندازه بزرگ بی‌نتیجه اند. این نشان می‌دهد که ایشان را نه تنها بلکه با اتحاد نیز مغلوب کردن غیر امکان است. از این رو وقتی محاصره برداشته شد و دشمنان عقب نشینی کردند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس از این ما به آنها حمله خواهیم کرد، نه آنها به ما. دشمنان اسلام هر آنچه در قدرت داشتند به کار بردند، ولی باز هم شکست خوردند. پس هر کوششی من بعد برای مغلوب کردن مسلمانان طریق جنگ نیز بی‌فایده خواهد بود. پس از انجام محاصره اولین کاری که مسلمانان انجام دادند مسئله بنی قریظه را حل کردن بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابگان فرمودند: هیچ یکی از شما نماز عصر را نخواند مگر وقتی که به دیوارهای بنی قریظه برسد. همه ما این قصه را خوب می‌دانیم. بنی قریظه درک کردند که به سبب آن خیانت بزرگی که انجام دادند به خطر مرگبار دچار شدند. عهدی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتند آنها را عهده‌دار می‌کرد که در طرف مسلمانان باشند و از مدینه دفاع کنند. اما آنها نه تنها وظیفه‌های خود را اجرا نکردند بلکه با دشمنان همدستی کرده آماده بودند در قتل عام مسلمانان اشتراک کنند. از این رو جزا برای بنی قریظه باید موافق خیانت آنها می بود. حکم بنی قریظه به سعد ابن معاذ سردار قبیله اوس سپرده شد. قبیله اوس در زمان جاهلیت با بنی قریظه اتفاق داشتند. سعد ابن معاذ در یکی از درگیری‌های دفاع از خندق مجروح شده بود. هنگامی شنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را برای قضاوت دعوت میکنند به نزد بنی قریظه آمد. ما میدانیم که سعد حکمی خیلی سخت برآورده بود. مردان را به قتل رسانید، زنان و کودکان را اسیر گیرید و مال و دارایی آنها را تقسیم کنید. بعد از این حکم منافقان مدینه دیگر یگان اتفاق نداشتند و با این معنا دیگر هیچ امکانی سرنگون کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی نماند. حکم سعد به زودی به اجرا درآمد. وقتی خبر جزای بنی قریظه به خیبر رسید، اهالی یهودی آنجا با شدت ناراحت شدند. چرا؟ زیرا چنانی که پیشتر ذکر گردید، خیبر مرکزی اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نیم جزیره عرب بود. علاوه بر این در راه تجارتی به سوی شام جایگیر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدند که در خیبر یک اتفاق خطرناکی قبیله های وجود دارند که باید از بین برده شود. اتفاق خیبر از چی عبارت بود؟ خیبر از مجموعه قلعه‌های مستحکم یهودیان عبارت بود. وقتی که خبر سرنوشت بنی قریظه به آنجا رسید، نمایندگان آن قلعه‌ها و نمایندگان بنی نظیر که در خیبر در پناهگاه میزیستند جمع شده مصلحت کردند که چیکار کنند. در پایان مشورت قرار قبول کردند که اتفاق سه قبیله یهودیان تشکیل کرده شود: فدک، تیمه و وادی القری. باید تاکید کرد که در آن زمان دین یهودی در نیم جزیره عرب وسیع پهن شده بود و این را راه‌های تجارتی آسان می‌کرد، راه‌هایی که در آنها یهودیان محله‌های خود را بنیاد کرده بودند. یهودیان نه تنها در مدینه و خیبر بلکه در محله‌های دیگر نیز سکونت داشتند، مثل فدک، تیمه و وادی القری. برای مقابله با پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها مجبور شدند تمام قواهای خود را به یک اتفاق جمع آورند. هنگام مطالعه محتوای صحبت سلمه ابن مشکم با راهبران بنی قریظه روشن می شود که یهودیان الکی به قبیله غطفان اعتماد را گم کرده بودند. آنها چنین قرار کردند: ما یهودیان بین خود متحد می شویم و بدون عرب ها خود مدینه را ضبط می کنیم. زیرا شاهد گردیدیم که عرب ها یعنی غطفان برادران ما را از بنی قریظه به کمک گذاشته برگشتند. اما اهمیت غطفان برای یهودیان در چی بود؟ خیبر برای غطفان به حیث مرکز اساسی و شهر مهمترین به حساب می رفت. قبیله غطفان از اتحاد قبیله های کوچمنچی خویشتباری عبارت بود که در پهناوری بیابانها پراکنده بودند. اما این قبیله ها باید مکانی می داشتند برای خرید و فروش. محض خیبر مرکز اساسی تجارت برای آنها به حساب می رفت. همین معامله متقابلا سودمند بود که اتحاد طولانی غطفان و خیبر را تامین می کرد. اما اکنون وقتی که غطفان بنی قریظه را در مدینه بدون کمک گذاشته به قوم خود برگشتند، این اتحاد شکست خورد.
غطفان در اصل چون جنگجویان کیرویا عمل میکردند و چون هر یک کیرویاگیر تا وقتی در این اتحاد بودند برای آنها منفعت داشت. آنها میخواستند به حصه از میوه های مدینه صاحب شوند و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این را به آنها پیشنهاد کردند، آماده شدند از اتحاد خود با قریشیان و یهودیان خارج شوند. گرچند بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم با دادن 3 حصه خرماها از آنها روی گرداندند، ولی خود دلیل راضیگی آنها به این پیشنهاد میان آنها و قریشیان سوراخ پیدا کرد. پایان محاصره و برگشتن دشمنان بر سرزمین خود برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یک هدف نوی استراتژی را به وجود آورد. این هدف خیبر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم درک کردند که جنگی آینده، جنگ اساسی محض برای خیبر خواهد بود. برای فهمیدن استراتژی پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به خیبر لازم است از مغلوب سازی بنی قریظه آغاز کنیم که تا سال آینده در آن با قریشیان صلح حدیبیه بسته شد انجام یافت. در همان سال مسلمانان در 3 جبهه جنگ می بردند. جبهه اول ضد خیبر، اما هدف از این جبهه فتح کامل خیبر نبود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانستند که حالا زمان فتح خیبر نرسیده است. چرا؟ زیرا خطر از طرف قریش هنوز باقی مانده بود و خیبر تا حال قلعه مستحکم و دارای اتفاقچیان بود. با جای فتح پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتند با ریدهای نظامی به خیبر و اطراف آن اکتفا کنند و بعضا شخصا در این ریدها اشتراک میکردند. در این عملیات ها لشکر مسلمانان به قلمروهای عمیق شمالی عربستان که تحت نظارت یهودیان بود وارد میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصا رهبری یک رید را به دومة الجندل به عهده گرفتند که یکی از نقطه های مهم تجارتی در شمال عربستان و در آنجا به اتحاد قبیله های ضد مسلمانان بودند حمله کردند. با این عملیات پیامبر صلی الله علیه و سلم پیام آشکار فرستادند: هر قبیله‌ای که می‌خواهد با مسلمانان بجنگد یا دشمنان آنها را یاری دهد مثل یهودیان خیبر پشیمان خواهد شد. زید ابن حارثه 1 یا 2 رید را به سوی وادی القرا راهبری کرد. وادی القرا مرکز دوم یهودیان و اتفاقچی خیبر بود. حمله زید با مقصد ترساندن آنها انجام یافت تا آنها را از متحد شدن با خیبر باز دارند. این بود جبهه اولین حمله مسلمانان. همزمان با این پیامبر صلی الله علیه و سلم با ضربه های محدود 2 نفر یهودی را که در داخل قلمرو خیبر بر ضد ایشان تبلیغات می بردند و مردم را به اتفاق علیه مسلمانان دعوت می کردند نست و نابود کردند. یکی از آنها در داخل خیبر کشته شد و دیگری در نزد دروازه خیبر توسط گروهی از صحابگان از بین برده شد. اکنون بیایید به جبهه دوم میگذریم، یعنی جنگ بر ضد قبیله غطفان. جزا دادن غطفان نیز باید توسط قوه نظامی انجام میگرفت. چرا؟ زیرا آنها 6000 سرباز آورده در اتفاق با قریشی ها برای اشغال مدینه آمده بودند. این در حالی است که پیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم با رهبری آنها عیینه ابن حصن عهد بسته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها اجازت داده بودند که شتران و دیگر چارواهای خود را در فاصله 50 کیلومتر از مدینه چرانند، یعنی در منطقه های نزدیک به سرحد، تا نیاز به حمله به کشتزارهای مسلمانان و خود شهر نداشته باشند. اما غطفان عهد را شکستند و در جنگ خندق بر ضد مسلمانان شرکت کردند. برای جزای این خیانت پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه آنها دست کم 5 رید نظامی انجام دادند. این ریدها به بیابانهای غطفان وارد شده اردوگاه‌های قبیله را هدف قرار داده آنها را سخت ترسانید. جبهه سوم بر ضد قریش بود. استراتژی این جبهه در تقویت محاصره اقتصادی مکه افاده می‌یافت. پس از شکست محاصره و بازگشت قریشی ها، آنها گمان کردند که اکنون محاصره خاتمه یافته است و کاروانهایشان را از راه‌های شمال به حرکت درآورند تا محاصره را از بین برند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند به آنها اقتدار خود را خاطر رسان کنند و گروهی صحابگان را زیر راهبری زید ابن حارثه به سوی کاروانها فرستادند. آنها به یکی از کاروانهای قریشی ها که از شام برمیگشت حمله کرده آن را پر غنیمت گرفتند، از جمله نقره ها که به صفوان ابن امیه تعلق داشت.
ҳамчунин паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам саҳобагонро ба сӯи дигар қабилаҳое ки душманонро дастгирӣ карда буданд равон мекарданд. Масалан алайҳи бани лиҳён ибни ҳузайл ки қаблан дар би'r маъуна ба 70 қориҳои даъватчӣ ҳамлаи хиёнаткорона анҷом дода буданд. дар ин ҳамла паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам шахсан иштирок карда онҳоро сахт ҷазо доданд то ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунанд. баъдан эшон гурӯҳи мусалмононро ба наздикии Макка фиристода тавассути ин амал ба қурайшиҳо чунин паём фиристоданд: ҳудудҳоро ман муайян мекунам. дар дохили онҳо шумо метавонед худро дар амон аз ман бидонед. аз он лаҳзае ки ҷанги хандақ ба поён расид то созишномаи сулҳи ҳудайбия, паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалам дар маҷмӯъ 15 амалиёти низомӣ анҷом доданд ки дар баъзе аз онҳо шахсан иштирок карданд. тасаввур кунед, ин рақам бисёр бузург аст. ҳеҷ гоҳ то он замон дар як сол чунин шумораи зиёди ҳамлаҳо сурат нагирифта буд. ҷанг дар 3 самт бо шиддат идома дошт. яке аз ҷабҳаҳо ба шимол равона шуда буд, ба сӯи Хайбар ва иттифоқчиёни он. ҷабҳаи дуюм ба шарқ, алайҳи Ғатафон ва дигар қабилаҳои бодиянишин ки бо онҳо иттифоқ шуда буданд. ҷабҳаи сеюм ба ҷанубу ғарб, бо ҳадафи тақвияти муҳосираи иқтисодии Қурайш. дар ин соли таърихӣ як ҳодисаи муҳим низ рух дод. шумораи аспҳо дар миёни мусалмонон ба таври бесобиқа афзоиш ёфт. пас аз пирӯзӣ ва ба даст овардани ғанимати бани Қурайза, паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам як гурӯҳи саҳобагонро бо он ғанимат ба Наҷд фиристоданд. он ҷо ғаниматро фурӯхтанд ва бо маблағи он аспҳои асили арабиро харидорӣ намуда ба Мадина оварданд. паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам медонистанд ки заифтарин нуқтаи нерӯҳои мусалмонон набудани савора буд. дар Бадр онҳо ҳамагӣ 2 асп доштанд, дар Уҳуд 3 ва дар Хандақ андаке бештар. аммо ҳоло аспҳо гурӯҳ ба Мадина ворид шуда дар канораҳои шаҳр чаронида мешуданд. ба ин муносибат паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар Мадина майдони мусобиқаи саворӣ ифтитоҳ карданд ва саҳобаҳоеро ки асп доштанд барои омӯхтани ҳунари саворӣ ташвиқ мекарданд. ғайр аз ин ба савораҳо нисбат ба пиёдагардон ҳиссаи бештар аз ғанимат медоданд. пиёдагард 1 ҳисса, савора 3 ҳисса, 1 ҳисса барои худ, 2 ҳисса барои аспаш. бо ин роҳ паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам мотиватсия намуданд то саҳобаҳо ҳар чӣ зудтар асп бихаранд ва саворӣ шаванд. дар натиҷа вақти Зайд ибни Ҳориса ба Водил Қуро ҳамла кард ва сипас корвони қурайшиҳоро торумор кард, аскарони ӯ аллакай савора буданд. ба таври куллӣ пас аз Хандақ стратегияи паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз дифоъ ба ҳамла гузашт. агар қаблан эшон асосан Мадинаро ҳимоя мекарданд, пас ҳоло ҷанги густарда ва ҳамлаи фаъолро роҳандозӣ карданд то раванди рӯйдодҳоро ба дасти худ бигиранд. барои амалӣ кардани ин нақша эшон ба артиши фаъол, мобилишуда ва савора ниёз доштанд ки мотиватсия доданд ва ҳадафи аслии харид ва парвариши аспҳо низ ҳамин буд, яъне барои маҳорати ҷангӣ ва пирӯзиҳои оянда. ضرورية لاستكمال المهمات العسكرية للنبي صلى الله عليه وسلم من اليوم وصاعدا. السلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.